Ni M23 yongeye gukora Operation Karundura kandi ni M23 yongeye kwigaragaza ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'umutwe udasanzwe kandi umutwe uharanira icyitwa uburenganzira n'ubuzima buzira akarengane ku ruhande rw'abaturage b'igihugu cya Kongo. Tugarukanye icyitwa amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse kuri uno murongo mugari urajwe inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Mu nkuru zidasanzwe nkuzaniye aka kanya M23 yongeye gukora operation ahitwa muri Warikare mu gace kitwa Nyanzira. M23 ihitanye aba FDLR bagera ku 17 niko kandi nanone M23 abagera ku 10 yaje kubafata nk'amateko bivuga yuko harimo n'abakomando ba FRDC. Ibi rero turabyinjiramo ndani kwa ndani aho turi no mu bice byariya muri aho M23 bikiri kuvuga yuko ikomeje kugenda yigaragaza ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'umutwe udasanzwe ushoboye kandi ushobotse. Aha birashingirwa mu byo M23 iri kugenda igaragaza cyane mu kubakira abaturage batishoboye mu bice bya hano muri teritwari ya Masisi ndetse no muri Nyiragongo, mu gihe kandi M23 yavuze yuko hagiye gutangizwa icyitwa imiganda idasanzwe igiye kuzajya ifasha abaturage mu kugira gutya bagahuza imbaraga bagafasha abasaza n'abakecuru bakuru bagize ibibazo cyane byaturutse ku ntambara M23 yahanganyemo n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC n'inzego z'ubutasi ANIL ndetse na DEMIAP. Aka kanya turi kuvugana hakiri kuvugwamo icyitwa umwuka mubi. Biravugwa yuko bamwe mu ashinzwe ubutasi bwa kino gihugu cya Kongo hakiri kumvikanamo bombori cyangwa se icyitwa icyuka kibi. Iki cyuka kibi kiraturuka hehe? Biri guterwa n'iki? Byose ni indani kwa ndani, byose ni indani kwa ndani, byose ni indani kwa ndani. Ngarukanye icyitwa amakuru adasanzwe, ngarukanye icyitwa imirongo y'urugamba, ngarukanye icyitwa amakuru adasanzwe mu bice byariya muri teritwari ya Rubero mu bice byegera cyane Ibutembo. Biravuga yuko muri Bunyuka kandi hongeye kubera imirwano idasanzwe yaje kugwamo abasirikare benshi cyane baba FDLR ndetse n'abawazarendo. Ibi kandi bikanavuga yuko M23 agace kitwa Bunyuka bakongeremo abasirikare bakuwe muri iriya misozi yahariya muri za Katiri ndetse abandi babakura muri iriya misozi ya Burambo kugira ngo baze bafatanye na bagenzi babo mu guhangana ndetse no guhangara ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC n'icyitwa abafatanyabikorwa babo. Nk'uko amakuru akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba akomeje kugenda bitubwira kandi bikagaragara yuko urugamba kuko rukomeje kugenda rugenda ari nako rukomeje kugenda ruba ihurizo ku rwego rudasanzwe. Nk'ubu turaza kwikoza mu bice byahariya muri Beni aho biri kuvuga yuko abasirikare bagera kuri 6 barashwe na bagenzi babo. Bikavuga yuko aba basirikare impamvu yaje gutuma barasana n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwabaye mu buryo butemewe ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Aya mabuye yacukuwe rero n'abasirikare hakaza kubaho ukugabana ano mabuye, ariko ano mabuye mu kuyagabana hakaza kuvamo icyitwa amakimbirane ndetse no kutumvikana ku buryo ano mabuye ari bugabanwe hagati muri abasirikare ba FARDC. Biranavugwa yuko kandi FDLR ikomeje kugenda yiganza mu bice byo muri ariya mashyamba ya za Beni kugira ngo irebe buryo ki ishobora kuba yagira gutya nayo ikazajya yicukura ku mabuye y'agaciro. Ibi ngibi biri kuvuga yuko bishobora no kuza guteza umutekano mukeya ndetse n'ibibazo cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC, mu gihe abasirikare bamwe na bamwe bakomeje kugenda bisanga mu bibazo bikomeye cyane by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu rwego rwo kugira ngo barebe yuko bakwikura mu bukene, mu mage ndetse no mu kaga gakomeje kugenda kagaragara cyane. N'urugamba karunda, n'urugamba karabutaka, n'urugamba karabutaka kandi igihugu cy'u Burundi harimo icyitwa bombori witwa Agatoni Rwasa yarahiye yaritsize ndetse n'abandi banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi buri ku butegetsi bw'igihugu cy'u Burundi CNDD FDD bakomeje kuvuga yuko bitagakwiriye yuko uwitwa Evaristo Ndayishimiye ashobora kuba yagira gutya rwose agakorana n'ababirigi, hanyuma ababirigi bakitonera bagakaraga ikaramu muri wino bakandika bakavuga yuko igihugu cy'u Burundi gisa n'igihugu kitariho. Kandi nyamara ibi byose biravuga yuko hari amasezerano uwitwa Evariste Ndayishimiye yari yaragiranye n'igihugu
cy'Ububirigi, ariko ano masezerano Evariste Ndayishimiye akaza gushyirwaho puresha n'abanyepolitike b'igihugu cy'u Burundi bamubwira yuko ibi bitagakwiye habe na gatoya gukorana n'Ababirigi, bazi neza ibyo Ababirigi bakoreye igihugu cy'u Rwanda bakacyororeka bakagishyira mu mage, ndetse kandi no mu gahinda gakomeye igihugu cy'u Rwanda kitazigera kibagirwa na gatoya. Ibi kandi abanyepolitike bakabigaruka bavuga yuko imikoranire yaba iri hagati y'iki gihugu n'igihugu cy'Ububirigi, iyi mikoranire nta musaruro na mukeya ishobora kubyara, ahubwo izatera ibibazo hagati mu gisirikare cya Congo FARDC, ndetse kandi igatera ibibazo mu gisirikare cy'u Burundi aricyo FDNB. Uti rero byatezwamo ibibazo gute? Aha abasirikare b'Ababirigi bari batangiye kuzanwa hano mu bice bya Bujumbura bakambuka za Uvira bakajya guhangana n'umutwe wa M23, ariko ibi abasirikare b'Abarundi bakavuga yuko iyo bageze ku mirongo y'imbere ku rugamba, nubwo abasirikare b'Ababirigi baba bahawe inzira, badahabwa uburenganzira mu gukora ibikorwa bitandukanye by'umwihariko kurwana, kandi bikanagaragara yuko ngo bashyirwa cyane imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba, akaba aribo baraswa bwa mbere, kandi bakavuga yuko ibi bigirwamo uruhare n'igihugu cy'Ububirigi cyane. Urumva yuko rero amakimbirane hagati y'igihugu cy'Ububirigi n'igihugu cy'u Burundi, aho bari batangiye imikoranire mu gihe gitoya, yabahagaritswe n'ikintu navuga yuko kitumvikana habe na gatoya. Ni urugamba rutoshye, ni urugamba karundura, ni urugamba karabutaka. Ibi rero bikomeje kugenda bigaragara mu byiciro byinshi bitandukanye, ariko ntabwo nshaka ko twibanda cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndagira ngo dukomeze twibande mu gihugu cya Congo mu bice byinshi bitandukanye, byaba ari mu mujyi wa Bukavu ndetse no mu bice byinshi bitandukanye. Aha ndakubwiza ukuri yuko ahitwa Fizi M23 yaje kuhakorera operation idasanzwe, yaje no kuvumburiramo aba FDLR bagera kuri 46, bivuga yuko benshi muri bo yabasanze mu ndake, abandi ikabasanga muri amashyamba ya Fizi ikabarasa, abandi ikabafata nk'amatekwa. Ni urugamba ubona yuko uru rugamba rukomeje kugenda rugaragaramo icyitwa tactique technique zitandukanye za gisirikare M23 iri gukoresha, kandi ubona yuko M23 ikomeje kugenda yigaragaza bidasanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko ntabwo nshaka ko twibanda cyane mu bice bijya hano muri Sud Kivu, turaza kwikoza mu bice bijya hariya muri Kivu y'Amajyaruguru, mu bice bijya hariya muri Nyanzira, hafi n'imisozi ya Nyamakombora, hafi y'imisozi ya Nyamitaba, hafi y'imisozi ya Bukumbirwa Fatuwa, ndetse n'iriya misozi y'uno muhanda route nationale kabiri, hafi y'uno muhanda uzamuka uva Maremo Peti Burayi ugana za Pinga, ku muhanda RP 1011 ugana mu byerekezo bya Bukumbirwa. M23 ikomeje kugenda ihakorera icyitwa ibitendo karundura, nyuma yuko Ababirigi bakomeje kugenda bongerwa, ndetse umunsi ku munsi bakanaraswa, kuko nk'ubu biravuga yuko Ababirigi bagera kuri 39 aribo bamaze gutakariza ubuzima ku mirongo y'imbere ku rugamba, bikanavugwa yuko bari gutinya kwa divansa bitewe n'ingufu M23 iri gukoresha. Kandi M23 biranavugwa yuko iyambuye drone zigera kuri 3 ziri mu bwoko bwa kamikaze. Igisirikare cy'Ababirigi cyari cyaje gufatanya n'igisirikare cya FARDC n'aba FDLR bavuye mu Rwanda mu 1994 bakoze jenoside, bagahungira ku butaka bwa Congo, bagashyigikirwa ndetse bagacumbikirwa n'abanyepolitike batandukanye b'igihugu cya Congo. Ariko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo we akaza afite imigambi mibisha, imigambi karundura yo kwifatanya cyane n'aba FDLR. Ndakubwiza ukuri yuko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, kandi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Ni page zikuyemo byinshi, ni page zirimo amakuru utasanga ahandi uretse hano mu bice bijya hano kuri uno murongo mugari urajwe inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Ni urugamba rutoroshye rero, bajya bavuga ngo uwayavuga ntiyayarangiza. Reka mboneyeho kubifuriza kumererwa neza, nimugire amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Jya wibuka kwikorera icyitwa subscribe, like, share, comment aho bigenda neza naho bitagenda neza, maze ubundi nanjye ngarukane imbaduko ya gikomando n'amakuru abadasanzwe utasanga ahandi. Nshimira abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, abadukurikira bari muri Afurika mu bihugu bitandukanye.